banyak terjadi di zaman kini onde mama, karena musim Allah berganti onde sana. Jika kita tidak peduli onde mama, kanalah diri hidup mati. Banyak terjadi di zaman kini onde mama, karena musim Allah berganti onde mama. Jika kita tidak peduli onde sana, kanalah diri hidup mati. Banyak terjadi di zaman kini onde mama, karena musim Allah berganti onde sana. Jika kita tidak peduli onde mama, kanalah diri hidup mati.